Kajing pule naga gospel Mateus kalanong kabakat kanday kadakot kat nriu hado ar peu ar. Ha kataga por hakmi uway ubriu ulawan siyaw Jesu uang. Ko nang hikay kaay kakam babha bangaday banle banyo ya kajing imbam jukut. U Jesu ulaang hao. Balay pikali yang nga syapang kababha. Dontang uway ubabha. Lada pikwa banrung ha kajing to sumar ya kihukum. Ulaang hao. Kihukum ayo. Te u Jesu ulaang. Penam penyap, penam klim, penam to, penam sakilam ler, to buram ya ukpa bat ya ka kemijong pi, bat pen iet yala upara marjan kum yala dehi. Uta usamla ulaang hao. Ya kine baro nga larake te saka eisyo ngadang duna. U Jesu ulaang hao. Lada pikwa banlong ubajanay kelek bat de kat kabapidan bat ailem ya kapisa ha kibaduk bat pinsayo kaspa habneng nang ta ale to bod yanga. Habaw tao samlaw layok sngaw yakane ulalay no da kabas ngaw si namar uladon shibon kaspa kapew ka gospel utray.